Daka jing sukya halor ke jing yo bha bandet pulih doktor lane ke kerdan MBBS jong wei ubar jela yo balatip kum u Ayush Kumar ubari khun jong u Sunil Kumar ubari wei na ginong trei ha ka parsimen jong ka company Dalmia Cement na ka bha jong pajba ka jela lane ka state kota Nagaliang jong inong ilam shenong ka shenong thang sky hak jing ilam jong wahe shenong rangkat bagi dikhot jong executive committee jong darbar shenong kelelej bu sendon dak jing tho hakamat jong deputy commissioner ka East Giant Hills district henne kasngi ban dawa nau tiu khli jong district ban pendu pendam no ya kerteng jong tiu barjela kum nong shenong bapura jong shenong thang sky namar tang na ka jingkwa mantoy cement wala pendon kam bakla ya gi kot gisla jong shenong kibala ai hu tang dak temporary residential certificate bat kum juru ban pendu pendam ya kerteng jong Ayush Kumar naga thup kerteng kibayo bha naga state kota ban lej pule MBBS hagini ki jinglet dawa jong ginong ilam ka shenong thang sky halor gati ki jingyo bha jong tiu barjela la sendralang leg dikhot jong ka Jantia Students Union Habayo apni akaran bagi te ginong ilam hadin gati ki jinglet kendu yaw deputy commissioner ka East Giant Hills district u wahe chenong rangkat bat ginong ilam jong ka seng JSU kilong badangaliang jong ka shenong kal Aisendon dak jing tho yaw deputy commissioner ban pendu pendam ya ka permanent residential certificate ka bau new barjela u Ayush Kumar baru kupa jong u Sunil Kumar namar gila pendon kam bakla ban apply ya ka seat jong ka state kota ban pule MBBS Kasenong kala pensai bahaus nem arhajar arpuwei la ai sernot nong shenong basipor kabalong tang henry benai henry namar bau kupa jong ne khuna adu bateri hapo ka Dalmia Cement walapan ya ka temporary residential certificate na kasenong na bentaban pha pule ya khun jungu school ha Orissa henry penban kini ki barjela kila penon kam thok bat apply ya ka permanent residential certificate na DC office ha East Giant Hills bat gila le thok bat syukur ban yolat sendan bandrung ha ka state kota na ka sorgar ban pule MBBS kita ginong ilam senong gila keno bau neu Ayush Kumar baru kupa jong u Sunil Kumar gila penon kam bakla bat le thok tang na ka benta ban yo jing mentoy na ka bha jing penmang sorkar ban yo pule MBBS damano we senong yong senong thang sky ini benta wada yo social media wada bena wada pau ibha oni u Ayush Kumar imenta wapan upau na i temporary residential wa depan udah i da em chongkhan hatai ite benta ta i ya temporary yang pentikna sa no brohani na rld ya bit benta ta ini benta ikarpa di naliang yong i chnong i naliang yong i chnong percha jori yini percha yani residential temporary ya topi arsiu wa sarkar uhim tie ni upat i uyo yani bato inu i sen balang le IWM hapo yang brin nyau trap yang i uya pat urap ya tanah yani to naliang yang i kam ko chnong thang sky dem le jingkitia halor wani akam wani u Ayush Kumar wada penam kam baklau ya kan ka certificate wada i kam ko chnong namta tangan rubnai andre wada yoy Boni utkar dapat kam baklau ya kan ka certificate kada do puai sate upot yang PRC bukan kam ika dai amachnong i MW upayang wakre ha factory dabon tadi kisnam nite daw depan le ini ate certificate andre depan le certificate temporary dai amachnong de le wato dun rupnai bukan kam yang di certificate andre wadiyo utkar daleu challenge i kam ko chnong de am kawi ka jingmut kawi ka jing yatali waman step ulai chlong tu chiami wa kalom nista duni tin yo pendam yo pak pendami ya kani ka certificate dan ya kani ka PRC yang bonus kar wa penam kam